tie ne story na wo nso wate abrabo ase na wo hunu nyansa na wo de wanamo asisi ye wotie na wo nso pese wo babia ye bia ya pono de ma obia 050 9438 463 050 9438 463 Menkoma abrewatia akwaba ohene ire memo akwaba o ye no ma me ahofe ya kwasa ba ya sa ba bie nene de ahofe adware wo yesu asole yesu ye no wasori me so mo pa me ho achi titi wo so enti wase fita ma yesu chirema no se kwasia da na Christopher wo wiase nyina fita na resurrection Sunday Ushia will be a fita, will be a chere, Sampa, ye dinkunim, ye di owo sinkunim, and ye di bonesu sunkunim, et ye couldn't any di bon samsun sunkunim. Say, some no one say yes, so by so say bonsam numa, and to be saying the numa bit is a bonnet, any owo, et to that where is your stink? Owo to me, when need to me, yes, I need to me behavior. Ya jin kwana Jeffrey wonsam ete say yenkunim difo enti ye koya ya ba saba beto aso ayenkunim difo mo eti na woche fofraba ye besua de ye de anamo besisiye na ye koyanim ye te abrabo ase ye betie wo bi story na ye de atoto ye de wonti de na omamfo nhwanim ho ene sa obi a wanti adwumadie ni bia wa ye ne ho esansa ya na yakase emfato hunti no ena ama prison ni ne wura wo ne ho pi enokre ene story we ya ye ba betie ne mako me se obi a twa konwa eme na fidie ne Sompa 106.5 FM na brekro na wutie yen e wotakwa Sompa 101.1 FM takra ditie ye wo Sompa 103.3 FM tachimai 4 enjingumu e wo Sompa 106.1 FM Sansuna Nkranza Sompa 90.7 enso for ebefa ena doma Sompa 101.3 FM di koda no so ye Sompa FM ko Facebook wo esanse ene mako yentu tumu abansa nebo wote hwa se makodi aduane bi putupura fe de mani efra ene nsam na eba na no odin na story we say me say yete ho no ache na wase be piem wo Mọ́borọ Asem so enukre the right time has come enu an bibia wo ne bre na bre na dru etu obi anya so fa akonwa ntena so na opeta kranyi na so na onti Akosua Aboagye ene Mọ́borọ Asem esanse ne obehu sampa ewiase won so bibi wo ho na free na ekramako na eba no krampo de achento mo nhase ne ya no muntie ne mapeba medasipa ohine yire ahofe na wote ne nka no aberwatia ene nkomo no emu odin adesuan wom emu do ankasa na ye ka mo se nyame yadoma wo kina Mọ́borọ Asem nso Greater Accra Regional Minister Honorable Oklu ena epeba so na wonu susu wo yoba kunani 2016 ni kunu na ekwa gina sha wo sudoku ama NDC amonyekuo no ene ye frɛ ne se wakonya accident wa firim party ne so ye pia ne ti kokɔ eye den watimi ye gina besine na so enne obeye Greater Accra Regional Minister ene da so wo homo bia eto no so nyame yadom kina Mọ́borọ Asem wotim a wo ba be kanade na ahye ema ne titiro kunafo ne ewusia enkran ebisa ne manso so be ye ewusia ewo mse no wote ase de na nso ohine ba ne de ne papa te ase o ohine ba ani de ne papa te ase enti Mọ́borọ Asem ne de ahye de amawo wotie bia beboa wabrabɔ wate abrabɔ ase enti we de ohine yire me ha me ho kra ma me nkona me nua ba ma me nkoma no akwaba Jeremiah me mo akwaba o na anti Akosua neti sei pacho me ho ye pa na nso e mesunyame adom me ho ye de nyame as yesu firi achimo da ton no wato aye wa ha pacho papepe na woni me nwanwo because me hu minim se we are visually impaired wani ehuna de wani ni ehuna de kra na se wo hunu kakra pacho kra kra na ne ye den na wotiri firi achimo da be pie ewo Watermelon Street enkran Sompa eyede wo banso obi anka ho eno tira me yem shime ede na wotimi beduru ha enye bibia anya die hu bia emfa ne we bia sa normal me fa
fan normal say me ya de fan normal obi a wani afira a wonhu na de kura wetimi atena ka mu fira chemoda abepie nkran na wo say oh enye hu adentina ya normal oh say wo fie si edum light so wetimi nante na ya na me nante bi ko ba dim sa ba mentimi esumu pa mentimi ko faka ene se ona mo na so usuru nzo ntimi mpie sa wonnam na se usura ene wontimi mpie pepepe eti wo no ma ehu bi ammo sanity eti wo dia kokoduro pie sanity ena wo pie so ba bia wo ko bia wotimi ko yes sanity fa na wonya sa kokoduro ni fie Men kan se nyame nyame ne cheni mudie oh nyame ama ne mudie untimi nye mate memo akwa baba Mọ́borọ Asem dwumedie so yo na mame nhyase achimoda na wo free anasa wote baabi wo free baabi na wo betena ho me wo achim asene o that's a close to achimoda achim asene eno ben achimoda oh okay but ho na wo free but o ma me no papa ho na wo free but oh okay mame musa wo ye wo na wo ye ni frani insi ebi kura mpo dabi obi kura ni mabusu ya bia mu antisada obi eni wabusu bacho bawanim kakra bi mame mo ena mo twe mic no nko kakra bi mame mo na matene kase ni yepa enti wabusu mu no obi eni ho a na ni afra but obi eni ho mame fam papa fam obi eni ho a wo sa da isa no yo eti wo se ye wo no na wani mfrai but many ni hu ade pa enti eni e ba ne san woni be frai story ne wow enyewe wo kan me no nyina bebo no tofa nkakra na wani hu na de eti e ba ne san eni woni frai okay shasi see 2008 me go school sabre do nyam fie say atam no be 10 11 okay intina you go school man na who say many right wine no atam class 4 Sompa FM as me who are the white wo ti efa no isa ni me amfa no serious bia be take over sa or visa condition they wo kan say 10 to 11 years no na uko school no na ase wo hu ade white and wani white ni mo many white wine be ni fa no ni fa ni pie white was me as we have boss na white na white ba ko pe okay left one there be fans be nkum there na me di hu ade kama nti ho na papa hu na so mani na call say there ase bia ye hwie enwo agumani ni fa no so no nti de ba na say ne sa de a odum mi tu na mo akọ hospital nti ye go do hospital for doctor na catch me say many ni fan there say hey just like that no just like that pepe wo hu ade fita wani right no wo bedru fie no wani na ye call ye tam wo de call hospital doctor na say wani right na ni fa no asay just like that and then you surgery had in ye surgery 209 ye surgery 209 so la no na doctor said oyen kwa ye kura ba sera gidie nim se bitimi ayi nti omo transfer me from Akimoda to Akosua Sindomric okay nti ede me call hono no eni mo da me no sada na me ana me call eni bo papa nkan na etezi me ana me nante na me call hospital Akosua hono ti kudu doctor ni hwimfidi hwe ya no se be serious because we know the gumeni nso nyina insho mpo mo hu ya le no ya le kretie nti hona na omo am transfer to Kolebu okay nti yego du Kolebu no ena so bia onim Dr. Kafo wo bino clinic ben radio good side hono mo ne clinic no but ono ne me doctor o Kolebu too nti ono no ahwe na no busa first question busa me papa pin na de me call dem papa din na chi no de me call hospital Kolebu ono mo nti go do open busa papa say ade abomti su ana ana papa say de no san say me nka omusa me na me su me de me no hwenya hwini hwa ye de ayame abomti su na me nko fom bi na ka say dua bi efiso aba bom ya na say bisa
see and kind of great because when if you any shame tin no check here just as say obi a do be free top na abo boom tin just something na crack hey doctor ne se wo twa scan no na ase wo you obi a ye de ade abot sim ama ase wo ti no mu no apapai and I also so no sabre no se na wo 10 to 11 years na woni akora bia nkodi agro ma yemfa bibia mo de mbapa man bo nya mbapa bakra wonya chance mbongo ye na mfuse mbo no aka se madam vuni we na ni gudi agro bi na se bisa o mo ta chance ni bo nti ye koba sa doctor ni se nko South Africa kra sra meni nya dia left right one be we ho ade na ka left one nti left one mu no nkakra Germany nene mu an ana se right ndey say wasay enti na bonkum ne de na ye enti no na de nanti but no mami musa we bebe no so ebre wo hu se wani nifa no aseye no e wo musa ne usade say na ye wo like say how did you feel ma wabemu buyi ana ye wo den anmo de mama sa bambu bi a mama fem because mu say there ebi a wo hu obi a no no so I problem but ba akọ onam ho bo ne branch me fa ne say enye bibie anye bia wo ba ko say ba ko ho din sheda nye hu sa pe na me fa no enti ko na nim no yemra ayi no so left no so man na right one na ye na me go school a ya go school first term second term third term no pepe na ye be try exams na dey promote na many ne be ba na sim ja school Sabo be ko first term second term na bia ye be ka say promotion term no say bia third term tu free a wo ko bia P2 and P3 no woni na ba na say dem be ko so sa nti bia on be school na ze meni no I come na fe am san ko school bi onye ire asem we die so what you say me fan say wo P5 from for yi e bia first term we okay second term we okay third term no be exams na mo akobia pieces na nani na say na fa ye de ne ko hospital say nani ne wonya problem ye de ne ko hospital ni ye hwe no a exams so ma wie no a promotion term na nani na all right sana ye wo ayo sa for how many years it take long pa it's not my intimate promote one promotion na difficult mami pa nyesa de no si bia minimum best woni ma de and so edu sambre ne dia woti bugu ngra won kai hwempo na otwero mpo emo yewo enti sambre na wo peace na wo JSS na se wo pieces na wo say classes ko form 1 okay etema wotimi ko form 1 na wantimi ango eno me ko but na nye form 1 say year collect form 1 say what exams when you normal form 1 cause say all the results be a science when you see be a when you see the other pass just say ura one na fi mitimi reading more no and dey promote me but normal exams dey man went me anye enti ento aso yenka left na kwan fa so no so ebe yesi enti left one no the ban say that was 2011 2012 ni na me papa ini ho watu kwan okoye asori adwuma na so papa ye sofo onye so fa so ye district we chairman me kan sorry all right okay enti wona ni woni hon timi na me woni dem mo ni nuan bi na ikoda ntene ho no na me wo ho no man pa early morning bi best 7 am ho no 6 to 7 am ho no tina me papa na damfo pa ni susu ikono woni papa so na mo na papa so kwa no ba ke mo da ho for some man kase but na papa so no ba ho no tina na ono ton porridge na se kuku ene kusi na ntim de ni se fa ne no ma dina onokido no tonokido na mi ubi nokido na mi pimpi na ono a na oyes what the porridge ni bi bre me na me giye because me fa ne sem papa dam for ready adwin bia anye dey o papa dam for yire wo ton kuku pa cha ai susu anso kwala nzi kudi ye ko yesusu nyina ye ko no kudi agro ne ade edu ho no bebo tata na papa ko enya medwuma ba cha ni woni ho na obebo oprum yes na o si baji koko ne osie hausa koko ni bi on ba cha enti
Enimu apena meji na me de me bon Sompa ya na me de. Nti minum wiye no. Din 2 weeks or 3 weeks no afi na mti se yemu no. Ase bi ase aso jawo me yemu no. After koko no. Ti se wo yem. Ase aso jawo yemu no. Di be man di ko 2 months na afi na me body na se ebene. Aso bi edi ma si jemu no. Ti me nsa no nyina no ba bi anya hyehim ti sa se body ni hyehim sa nti omua na yesa na fe me bukra me ka form be 2 months kana mintimi sorry nante di kakran na nante me kakra ti me buy ni ade ti ye pe na ase ensam bi abesi me left side see bia me left side me who say BBS ebesi ase this is we na isi ni say ebesi this is nti mo na ebesi ho no no na fe na ehyehim de say wayi bofutu ana say ibi afri anwamu no ne hie no as wayi bofutu bi afri anwamu ne hie no sana meti ne hyehye sa de kakra ni ase ne hyehye ni jaye pe na meyefun no eyam ya meyefun ti meyam ya ni jaye pe na fe mensan na fe na woro na fe hyehye na fe woro ye kese ti jaya na hyehye ni jaya na fe meyefun so wo yam ya sa nti echi biala won papa de me ko so da hodo bebre ni mpa bo ya nti one doctor bi na yenya no ewo Kufudia side ho no mo ti ekodu ho no pe na impo ne ka se pompo ko na me nkai impo se kuku na me no no na ayam sa nti eche doctor ni humia pe no ka jen se ade na nya pompo na ade no wo yam uyemu hyehye na fa woni padua se bibi hyehye na we ne besisi wo nchen no mu de dru hospital se ade no enye pompo na firi uyam ewo mi yam nti se ne aye na aworo na aye ko wa na adoko no aje se oma mi nu na pai wo mi yam ansa na de aho wo mi nsa ho no so bitima ye de apai ewiase hu nti ode sa oma mi nu ni ade na kakra di be wa manta mpena bi se nsa no apai Sompa FM pai na fi nsuo ni ba ba senti wo mu ni sa se bia wo de ne ma shi nsuo mu no atiki be 3-4 days bi no na fe ba bobo te we si ne mo na wo hwi nsuo na to agu no wonsa ho no mensa ho no ti no se bobo sa nti mo na e ba mo ni nyina na nsuo na e ba nyina na mani benkum na me di hu ade na eno nso eko enti ensuo no pompo na wo nchen no epa ye na ensuo ase ensuo ebon wase wo di ade agu nsuo ma che nan ase wasoku niema ensuo na epeba na eba no na afa wani left na ba ko na aka na wo di hu ade no na eno nso ufra pepe nti mo na yensa na ensuo ni ba na fe beginning no kasa na nyemu na me ho hyehim nya na bo amaso no meti sa ase ensuo hie bi gina amaso no ehu wow nti sa ndi kakra sa na mani no eno so fry ni nyina ko ofra eno kura je ko ofo na chimpo na nkamenya na sa mbo anka evan se ne me honam no hoto me pa me fa ne sa eno so bukra no me hotimi hyehimia sira ho hye na ngoye enti na wani left na fra na nso so nipadua mu nso de still na enyo wasumu hyehyew nipadua mu hyehyew ba bia hyehyew aduane kama no na ese mpeti ro ho na ese me ko private Sibo no ma me kono aduane bi si bia porridge ni ade no kra de na me kono kra de na me run the whole bia 3 days kra na me ntimi ni di ene wo fon we nti anumu enne ho mo de eno kra de e ba akopɛ ma ba mu bui because me hwɛ atiti pa ne sambre na atiti a me wum ni ade a na obi owo nchen adamfo bia one ne nam ne ade no kono wo hu kura mba no wo san serewo oso na mo a wo kele wo na man san na wotimi anante se mo mbeka ne ade no nyina chin ba na ebu abam nti didi mu kakra na menya opportunity bi ze school bi wo akuapem akropon de se me kona me kusua de ho no mo yes se de
wawofo agye atum se bio wani na sei enti se ye de ukọ school se bio mo di dem o mani ni ade ukọ ho na Akropos school for the blind enye ho a na ukọ to wa disua so ukọ to aso na mikusua ntwere ni akenkan no ho na mikoduru ho nso we were school mu kakra me try exams ni we try fancy try 1 year call 2 years na e promote years and then go back to GHS it go do for more fast them start classes in poor go start here afi hono se be try exams a ze bi a try science e we na e be try BDT no and as e try BDT e be try core subject no e hono na me kon be ye me ya na me hunu mafiri muja wabreo yeah what in wabre nzi me bresa me yesa ndo mu try exams ni bi happy pa no be try we no na say na fi na me ho ato me nurse a school for the blind was the same or how na wo fam obra wani ba ko ne say na ka ba ko no ukoduru ho nso mo ye exams na be ka paper ba ko a na no nso sa na ye wo huni mu free moja uti na afa untimi ye wi a na ma afi bi e be school be kwa makwan na be ba no na afi de ma san start sa na yesua de program in college be am no be sua de program be ho ba mchen e bi ade be musua de na be ba bia ne ma bibire ono ma me no mbesua na ade no ye be ye ne bi do alam so mo nkra betwa asemi a me bi wa me kire o mo ne ma bi nti eno so didim kakran sa me bre hwa na metimi di twro BC nze hono hono GHS ekura pe microphone no GHS wo twro no ma BC so mo hu ade no oma hu ade no twro exams ye just entry na exercise no wo muntam keke okay di bla ko twro ye ko twro BC wie no nyame chade ene mitimi twa kakra se mitimi da ko school de minyaye ndi SLT schools no di kan ma me okuapoman senior high na mka se da bi hode matra okuapem ho no ko GHS dia versus environment no ena ma me ko minya Ghana National College that's Cape Coast Sompa FM di Cape Coast no eno no kasa ni nyemo na Akropon na kasa bla ba sa na me tweza msia na me hunu mfiri moja me temti se me kumi ho ama me de sapokra ko san ba ta hoso pen cause na nye easy se me college am no mo ba ni na omo nyina wi je so mo ko na me da so ho etina sa wa ba mu obu ebre bia mo be exams bia na nko a wo yare na nkrofo ko mani mu jawo etia se na obi a wo hu na de pen obi a na wani mfraaye na afa wani efra yare entina se ama abemu kura ebu mabemu ebu kura buru so kura eti wo kan se wo ka wo de ahoma sen wo ko no ede na wo jaye me de ko sen ho no me de sen ho no ma me be ya pe na wiura dem wiura bata house me hu ni pa no we sponge no me hu ni pa no so free no we sponge no ifri ho no na wo no sabi no wani efra tede na wo hu ba bi ede eminim se ejamo ko school mu ha ye tete mo ba ede na wo se ha na memfa sapono nsan na me nhyɛ me ho akomfo se wura bata house ho no ma e bi a shower ne shower ne hook no na wo top one na me de was me makoho ne wa jare wo ho antu nim ho ba wan hu ni pakro be yi ma hu ni pakro be yi sa sponge me mo hwehwe ma hu wan hu da ena wan ti obi a kasa obi anso anka no obi anso anka se bia hwan na obi a akudja na sponge brawo ba 1000 na se obi kra anso anka bi da ena se me gidi se obofo enje obi na be yi free ho abia na sa ni bia ana wonyi sa de ni se nyame wo ho onyame betima me na bro so kra we say okay di wo gidi se me gidi se bofo bi na be yi se school mu okro bi ameka se wana ne saponi ena wan tu obi anso na ase debi wo ya ne se sapona ade asen ho ne ni ho obi yi free ho no mo de me wi a me se me ho hwe ho no ebro we hu se sapona obi ayi no na ede ne ba wotrim because na pese wo kokun ho ena wenye nkun ho ese nyame ama wo kwan sa eti eho no ebra wo free ho no ede bie ne unya ni da so bi se be yi eho no de me yedin na me pie boko na me kokoda me bed so
me da bed no so ana fi na ehon de na me ra ho ntimi sun kakra kama so cause me hu de si ka ma dwen kra se me nkoye saade no o se ma dwen mu saade na ta moment na isi ma ba ma dwen mu saade no a minimum de ntia na nya me nso fa kwa me so abe yi saade no fi ho na ye se ebi nya me ne nim de ntia o ye sa no nti ba e tru bi si wi na me call me nya Ghana national no kakra se bi a mo amakọ national bia very agree memorial to national mu wasa okay nti free bia mo dormitory eba gate ho na yisi nema onyame ade men kwam tumi ba ha obisi nema midnight class akọ ko classroom ni ade nyina kakra ni the sai kam me am tempt say na me koto nkwado se me kum hu bia woni se school mu ho ye be tro wasi that was last year yeah that was July. That is 2024 year. 2024 year. Ebe tro wasi ya. Registration bi bia we na atwe mock second mock yin na wie. Nti masua de masua na mu tambia na me ba 2 am 2-3 am ho na me ba bisua be bom night na na masua de a. Ti bi tama bo ba 7 am chiche ni ba class mi de masua we dada. Bo kwa na chiche ni nko madina ni kan wo ho no. Nti maja me laptops ho no mo. And also my prepare for me and I'm waiting I'm there register because school computers no the mom yes science na we used to time watch it out time to won pay the no I'm there register me dey be hia dey the meja ho Friday 10 something meja me laptops one mo e call be obi e di blind for the computers ni go edu Saturday no me ko e washing ni intiment me amba nti Sunday no pa me ba center ho no ma me be family laptop na ade abisua ade am no tumi na ade nso guso exam so na kasam aka be 3 weeks be 2-3 weeks na start buy am laptop no bi afa ya amfo bia de wonkwan de ne fa ye laptop so e good table no so be 10-11 me nkwan laptop on the file wow si omo hwehwe na aka 3 days na start we na me laptop on exams ti mami ma boy this room so mo nkoto dru bi se mra na ase emwa bi wo e ha na be se me de ma wo sa na me kan kire se na bo apese okun pepe omo koto bai so ni ba no nim this room for no nim se ade bi se na so